Cha bafowethu abaningi ngiyabezwa bayayigxeka indlela yokugqoka kukamfo kaMpungose. Cha bafowethu ningathuki amaphaphu phansi, uyabona. Le ndlela yokugqoka kukamfo kaMpungose i-right. Le ndlela yakhe yokuba i-content creator i-right kakhulu leya ndlela leya ngoba izomsiza ekuthenini angalahlekelwa i-following yabantu, yabo. Futhi uzokwazi nanokuthi aposte ko Facebook njengoba uFacebook usoholela nje akwazi ukuthi adle imali ingakho, uyabona. Kusenye indlela yebhizinisi le bafowethu. Uyabona njengoba isimo nibone ukuthi isimo ngapha kwaNgoma sibuye sithanda ukuthi sitengantenga, so enye indlela abaculi ababuye baqhamuke nayo le ukuthi mangabe bona ukuthi engathi kuyatsheka ngapha bese vuka ngapha ukuthi angalahlekelwa ifollowing yabantu, yabo. So nje mina angiboni into wrong, so ngiyababona abalandeli bakhe bayaphenika ukuthi kodwa usenzane sibukanisa ngabantu, usenzane siqhatha nezitha, asizona futhi izitha, asizona izitha, yabo. Sisuke hleka ngoba phela kusuke kuhwayelwana, hayi ukuthi siyizitha, ningaze nithi siyizitha, asizona izitha. Ingoba nje igame itough, yabo, hayi kodwa ukuthi siyizitha, cha siyazwana nje si-right. Kule minyaka edlula msho ama-Blue Nation ayicikeka uma ama-Red Nation abanye abalandeli bedelela uKhuzani ngendaba zama-outfit ajwayele nje ukuwagqoka nje ayindlela yawo yodwa ehlukile. I'm sure babecaswa kakhulu, but as time goes on abantu ukum-understand uKhuzani ngokumazi ukuthi umuntu onjani nanokuthi ufuna into yakhe ihlale ihlukile. I'm sure sebeyazi and abasenandaba sekuyi-part and parcel yezimpilo zabo ukuthi okay makunomcimbi omkhulu eqhamuka into ehlukile nje eyalo yodwa. Ngaleyo ndlela ngithi sanibonani ngenibingelela senimole kuyi-channel Ndofasa Wethu TV lapha sibheka-ke ini indaba-ke i-outfit kaKhuzani engatrendanga kakhulu, bifuna ukutrenda khona ama-comment namavidiyo nyana sibonile ko-TikTok abanye, but ayisenayo i-impact njengaqala. Yabona ekuqaleni kwakustickwa kuleyo nto le until uzobona ukuthi uzogcina ususola nawe uthi umlandeli ubotha yabona ukuthi indaba zama-outfit, but now abantu baya-understand ukuthi okay i-signature move kaKhuzani ukuthi into ayenzayo nje akanendaba futhi ukuthi nikhuluma nithini-ke okuyeni lokho, cause ngempela angeke ungitshele ukuthi esitolo uKhuzani mayongena uvela athi hayi angifuni wonke lawo ngifuna nje le, cause usukazi vele, yabo. Kwenye nje ividiyo yangibona ejika laphana ndiza amakhethenisi ngibona ustomach out ngithi hey hayi ziyakhala ngempela. So manje uma umlandeli-ke uzolokhu uza online ko-TikTok uzodefend lokuthi outfit this outfit that, ayikho loo nto leyo, ayinto akudefendwa lutho phela. Laphana kuya-enjoy ukuthi umcimbi uhambe kanjani ube yimpumelelo, abantu bajabule kanjani begcole phama eCanvas City, abantu behappy kube kuningi sikubonile. Labacula bangafikanga siya-understand kodwa laba bakhona badlalile badlala kahle kakhulu, sabona no-DSD sabona nobani umuntu uyenziwa into engijabulise kakhulu. Kube kuningi okupositive, ucricket yonke into, amafoni up zonke lezo yiqubulo esade zenzeka laphana nobuhle nje khona abangene before Khuzani bagijima labantu besimame nalezi ayinsizwa ba-active, i-energy iyasebenza ngempela. Zonke lezi zinto ama-preparation ngiyabona ukuthi kunzima kanje. Sometimes isound bibuye ngabibikho yinhle, but-ke bekukuhle okuningi, beku-right-ke. Isound yohleleke inkinga emicimbini eminingi bafowethu, ziyathi isound nje kuba nzima kakhulu, but other than that nje kube kuhle nje, sakujabulela sikubonile, sabona umcimbi uhambe kahle, umfutho ne-effort abayifakile ukwenza umcimbi ube yimpumelelo ilokho esikubhekayo. Enye nenye it doesn't change anything, outfit ayishintshi lutho, akwenzi lutho, into nje azoyigqoka ayibeke futhi maseqedile lapho, uyabona. Into is part of the entertainment ukuthi ajabulise abantu, akwenzile futhi lokho ba-entertaineke abantu, you understand. Wawashintsha futhi ama-outfit wafaka nenye engathi blue, i-white, i-blue ngezansi, so i-theme vele ublue, yabona ukuthi this is a Blue Nation Festival uzo-celebrate izinto ezinjengalezo. So umuntu okwa-defend into kanjena manje uzoyimoshela ngesikhathi, wona celebrate nje into enhle oyibonayo ukuthi abantu bayamthanda uKhuzani, leya nto ukuthi bayayigqiba hayi uKhuzani, la amahlaya bethi bayawazama ukwenza into engasekho leyo, abantu bayabona. Nabaculi laba ade bengekho lokho bebahlohla laphana bebenza ama-post bethi benze kahle, bazoqashwa nge-2 January next year kuphi
yonke loo nto leyo ningayinaki, uzama ukuvinjwa impumelelo yalo mcimbi kaKhuzani. Next year uya e-ICC eThekwini laphana ke CBD, Central Business District. Kube kumnani kuhle kudela inkundla yakhona yemumatha between 6 to 10,000 wabantu inecukuthwane nayo yonke into. Sithembe ukuthi amathithi bazowathola ke umcimbi njengalo uhlala ukhumbuza ubukhulu bakaKhuzani, ijoni yakhe, uhambo lakhe ukuthi lude kanganani endimeni ke kaMaskandi ke. Ngisahle ngathi ngiyabonga kakhulu isiyodibana ke ngokuzayo.